tekinike yanjye nimba byajyana. Kigabo kirabanza kirakuzira. Kizana ni Tyson. Arabanza kiramwo master ibipfunsi. Nibuke ni kigabo kibipfunsi. Ni Kinyamerika. Mwebwe abashinwa kubita umugabo arazibukira. Impumani master. Bayo hano. Zana umutwe. Afite agatwe kabi gusanga karukara. Ko si wa wundi wa kera, si wa wundi wishe umuzungu. Ni Rukara. Hano hepfo ntabwo ngiye kubavuga mutazajya kumuseka. Afite agatwe kabishaho ni Tyson. Arabanza azana punch gusa umugabo ari kuzizukira. Kugera hano nerwa nzazana izindi birahura azagura ibindi. Gusa ashaka kwereka kano gashinwa ko ngo boxing y'umunyamerika ariyo irutabona ubutekinike bwabo bw'ubugoryi. Punch. Master arabanza arafunze gutyo. Kigabo cyaracyumvishije. Wowe zana icyo ufite. Arabanza amukuriye tekinike. Wowe tonight no head, iri joro nta mutwe. Amenye ko bimeze bityo, ko iri joro nta mutwe, ko atari ujye kunywa urwunge hamwe na Roko. Arabanza aravuga ati ariko se ubundi wakorewe ya tekinike nigishije Roko njya kumusura mu Rwanda. Abanza kuri ya tekinike ninjye nawe gusa tuyizi. Ngwino ndaza n'ubundi. Kirabanza kiraza. Wapi umva punch. Arabanza kujya ku kigabo arabanza kivuna punch. Ariko se wa mugabo kuba mfite agatwe kabi icyo gituma mungumita gutya. Arabanza punch umva gusa na Tyson ntaga rero ntago ari ikintu cyoroshye. Uramubonye si amazi ngo nukunywa. Mwanyumvishije se. Master aravuga ati ngo Tyson nese ntabwo ari wumva kangaruke. Arabanza araza umugabo arabanza afite kumuzibukira mu gake gutyo abigenza gutyo n'udukuryo n'amagazi n'umubare. Afite imibare mubara. Tyson tangira kwicuza cyatumye tera umushinwa punch. Master ngo harimo no kurenga amadirishya se. Kiki punch. Arabanza amwereka iyo ngiye bahita wushu. Yarayinyigishije. Umwereke ko nakubasha.